lời thành nóng cho lo ba cái tên rồi trong sông thang mốc và sông tôi sử dụng lấy sông bay ở the bia và nó hai bên đây nhân nhau đã tới ba sông lục bình hái và sông bình hái nhân nhau lục mình được cười đây nó nhân nhau rằng đã sáng khi mà nói của ta đầu tiên sáng mà rồi họ sắp bay và ấm hay nơi nhân nhau xây được qua xây được tay nó là đầu tiên mà nó cho nên về là xong mình môi cho các bên nhau cho để ta tên và nó bỏ cô chi đầu gì đây cái lúc nào gì đây chỉ ra và nó bỏ nó bỏ ông ban quân đó nói xong sao thì ra cho ra ăn một môn để đi ta cô chi tiên đâu gì đây cái lúc xong sao thì ra cho ra ăn một môn để đi làm cho mày từ bỏ đồ bàn cô từ thông minh được tha là mày bàn cho nơi sẽ thi tất cả tây và qua được sắp và đô và những kho sự tuần nhật thom mô nhờ sự tuần thi đang nhìn nhau tất cả qua được sắp để bàn đồ ruộng và nắp bò từ ngôi bò đô trong ca bàn tận lòng đường mà nơi rất là nặng một thôn bạc để má là mày bàn được cao kia của nhau trong ca bàn tốt ra thì tuy sự ta ô chi và nắp được lòng con thần cao được bàn sự đẹp đây phải đi chia để chặt Campuchia mà bỏ cùng làm cô nơi con đi được tha trong việc mua của thị trì trọng chất và nát bên trong ba sao hai nơi được vây với cả chặt là được đóng Campuchia của quốc quân và đặt lại trong ngày bên trên Campuchia nơi quốc Campuchia nơi được quốc là Phật Má nên do Campuchia nó chưa được bơ bò thì bò là bò sừng bò thì bò đôi cũng lư bò thì bò thì tao đại chia mà nó còn là một chia mà hàng thì châu cả câu chia và tốt cả trên là nó chỉ một con bò thì bò thì tao đại chia mà nó còn miền Bắc miền Ba Tây mà nó còn không một bò chia mà hàng bằng nhau cả bò chia nơi được thua từ đây thì không đi được xa về nhà khai sự đây ở miền Đông hai bàn vô được được phải được bàn cả chuyện là nó chỉ của cô nó con của song chuyên vây trong cá bò thì bố thì lọt vào nhà xong là bố chia mà hàng thẹn năng mà nát cả bố chia nơi mấy phải tiêm nó sẵn nặng tiêm nó cậu xong xây được quan xây được đấy nhiên cho là cả chuyện là nó chia của côมันkhoan cả lắng chia của cô bò thì bố là cô cắt sọc bắt sọc xa thì cá chỉ là là ác của bố thì đi bỏ tiền sắp bờ để sắp tiền rồi có tiền đại prasama sắp pon bằng bàn sầm đại hai đôi bờ pây đại nhiên nhom đại chỉ đặt là không ca bồi chi tiền bỏ đòn có song cái đây đòn để miền sơn cái đây và nắp bỏ cứ xăm và tiền buồn giang nó cứ chỉ thoa chồng ra phải chồng bán nó nhiên nhớ bỏ tùy muối bỏ ăn sầm đại tha có than là xăm và tiền bỏ có than là xăm và tiền cứ chia một cơ đây mà miền ca trăng trai và nắp bỏ nơi nông ca một con rồi con chỉ trong chỉ mất ở đó đi ăn nơi của nhau cho qua luôn thì phải cho quan nên Sasana cứ bây giờ mà xong quất bỏ ăn bát bán ao dương nó chưa một con kia chỉ ao tê của cứ ao dương nó chưa một con ô sa chỉ trong chỉ vật từ tam sớm mai chỉ vô đã bọc luôn phong đồng tăng chất trong cuộc con và đặt nặng trai và nát bỏ ai bàn một ngôn ở nông Campuchia rất chia đại bỏ đi ai Campuchia ở vay những người miền Nam bay Nam giá trong bậc tay Campuchia thì ông lúc mình smart lớn ca để dân Campuchiaประพฤติ Campuchia ประท้วง Campuchia ประสานหลายสองสามการเจตนาอันโหดนี้ก็อาราสัมปติพระสมมาสัมพุทธองค์เอายืนยันเจ็ดหลังไทยหลังซ้ายเจ็ดไฟใจหลวงพ่อแต่โรงพยาบาลมองนั้นคือการยอมถึงปราบปรามก็ยอมเตยจัดใจนองการแบบประปาดิบัติระบำขลุ่นนั้นเลยซ่อมนั้นระบำเด็กขลุ่นเมียนเลยซ่อมนั้นระบำเด็กขลุ่นบานเลยซ่อมนั้นระบำเด็กโรงพยาบาลมองท้ายเจ็ดหลังซ้ายเจ็ดไปใจขณะออกไปใจที่จุดในในการ chỉ trong chỉ vật của bạc luôn nâng ở tình muối như này
បែងចែកទៅក្នុងចំណែកនៃ4នៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ដែលយើងប្រកបានមកនោះគឺព្រះអង្គឲ្យចែកជា4ទី1ហ្នឹងគឺឲ្យចិញ្ចឹមតំណបំរុងនៅមេត្តាបិតាគឺដល់បំរុងចាស់ណាដល់បំរុងចាស់គឺតំណបំរុងដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងកើតនៅកូនតតញ្ញូណាបើជាអ្នកដឹងនៅឧបការៈរបស់មេត្តាបិតាដូចញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមដូចជាលះបង់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូសង្គមធម្មមកញើសង្គមធាជាដើមបានសាមគ្គីក្នុងការកសាងព្រះពុទ្ធរូបដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈនៃមនុស្សទេវតាបានគោរពបូជាហើយយើងបានរលឹកដល់គុណរបស់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនមានទ្រព្យមានសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាចែកចម្លែកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាចំណែកទី1ចំណែកទី2គឺដោះបំណុលថ្មីប៉ុណ្ណាក៏ដោះបំណុលថ្មីនោះគឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានដៃគូជីវិតមានស្វាមីភរិយាហ្នឹងគឺតែតែមានកូនហើយធម្មតាក៏តែមានកូនហើយបងឲ្យយើងហ្នឹងតែដោះបំណុលថ្មីនេះគឺចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនហ្នឹងឲ្យខ្លាយជាកូនល្អទៅតាមចំណងធម៌ដូចមានតាមបិតារបស់យើងចិញ្ចឹមយើងពីខាងដើមមកជំនួសដែរណាបងដល់ហើយបងនោះគឺដោះបំណុលថ្មីបងខ្វះចូលក្នុងជ្រុះរសែនជ្រៅនោះគឺថាយើងប្រើប្រាស់បរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃបរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺការបរិភោគអាហារនេះបើសិនជាតារាងណាបំពង់កនៅតែពីឈរនេះញោមបំពង់កនៅទៅជាហគឺថាបងណាក៏អត់ចេះពេញដែរណាបរិភោគយ៉ាងណាក៏អត់ចេះគ្រប់គ្រាន់ដែរយ៉ាងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងឲ្យមានធម៌2កើតឡើងទៀតគឺសន្តោសគុណនិងបច្ចតាគុណដោយប្រសង់សិលវ័នសិលបតីក្នុងការគោចរបណ្ឌបាននឹងបណ្ណាក៏ជាការអនុគ្រោះនៅទីរបស់ញាតិញោមក៏មានការសន្តោសហើយក៏មានបច្ចតាគឺការបន្ថែមបណ្ណមកសំគ្រួសំគួរក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ឆាន់តែមួយពេលតែប៉ុណ្្នឹងទេបណ្ណាក៏ចឹងញាតិញោមបានប្រកេនក្តីបានជួនក្តីដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏ពេលដែលប្រសងនឹងលោកក៏ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទទួលយកទៅទៀតទេញាតិញោមចាំប្រកេនចាំជួនប្រសងជាតានៅខាងក្រោយបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណាក៏ហ្នឹងគឺការបូជានឹងដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាក៏ផលបំណុលថ្មីគឺដាក់អបទុកក្នុងជ្រុះសែនជ្រៅនេះគឺការចិញ្ចឹមជីវិតមិនត្រូវតែចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនទេចាយចម្លែកក្នុងការឲ្យទានផងចំណុចបំរុងមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនផងហ្នឹងទី3ក៏ទី4គឺព្រះអង្គឲ្យយើងអប់ទឹកនៅក្នុងផែនដីមានន័យថាឲ្យធ្វើទានប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យធ្វើទានរបស់តែមានហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងញ៉ាំជាប្រយោជន៍ឲ្យខ្លាយទៅជាទានរបស់សពបរាប៉ុណ្ណាក៏សទ្ធាយៈទាននឹងទេតីការឲ្យទាននឹងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយសទ្ធាដោយសទ្ធារបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសក្កតាសទ្ធានិងកថាតៈពោធិសទ្ធាជាដើមនេះជាសទ្ធារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងដោយត្រង់កណាក៏សទ្ធា4យ៉ាងនេះជាសទ្ធាដែលមានញោមត្រូវគោរពត្រូវប្រតិបត្តិកម្មសទ្ធានឹងគឺថាជឿកម្មជឿផលយើងសាងហេតុយ៉ាងណាផលបានមកវិញយ៉ាងនោះដែរដោយក្នុងគណៈទេវជាដើមយើងយកពុទ្ធបរិស័ទមហាបាសកមហាបាសិកាយើងយកនៅក្នុងមុខជំទាវទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូយ៉ាងសង្គមធាជាដើមនោះក៏បានបានមកបូជាព្រះពុទ្ធរូបបានមកថ្វាយទានក៏ថាជាមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងដែលបានឲ្យតម្លៃដល់ពុទ្ធមណ្ឌលបានជួយជំរុញជួយផ្សព្វផ្សាយទៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្គាល់បានដឹងថាជាទីកន្លែងតែគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងនៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការបដិបត្តិនៅក្នុងសក្កថាកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាដើមជាទីកន្លែងជាស្នូលសម្រាប់តំណាងនៃតំណាងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាក៏ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះសាសនមុនីមហាកម្មដ្ឋានអាចារ្យហើយប្រធានពុទ្ធបរិស័ទសាសនាធរៈដែលបានសម្ដែងពលធម៌នៃកថា
ได้มาหาสังกัดต้นไปนั่นเองเขานั่งก่อใจหนุ่มแรงจากสัมสายหรือพุทธาวันระพระสมาสัมพุทธตาเดียวพุทธบริษัทกับใบบานยกได้แต่รูปปฏิบัติคณะก่อนได้เรียนโยบานพอเจียหรือพนมปรัตนาไตรโยประพุทธโยประโคหรือโยประสัมนั้นเจติบังตีหลักนักก่อนนะครับคือบางรูปปฏิบัติtự tăngพุทธาวันหรือพระสมาสัมพุทธเจ้าการตอบตกในคลองภายในนั่นคือการเอาเตียนไงนักบอกการเอาเตียนนี่ยังยอมการเจตนานะเจียวบุคคลมันอันตัดขาดเจียวบุคคลมันควักของลังนักบอกพระสมาสัมพุทธตอนสมัยทางบุคคลเนี่ยการเอาเตียนนะบอกคือพระสมาสัมพุทธบอกเอาโจถึงที่ขั้นมือเองบอกพระสมาสัมพุทธบอกเอาโจหรือสนับสนุนคนเองพระสมาสัมพุทธบอกเอาโจตื่นสุดท้ายพอคนเองบอกอัดหลวงปู่ให้ยกบอกอัดหลวงปู่เราเรียนเดียวกันไหนบางยกผลพุทธยกผลท้อนั่งยกผลซ้ำนั่งตัดตุกของเจ้าของนั้นซ้ำซาถึงกันที่ทำงานอัดของเราแต่นี่คือสัมปติติไปก็นับว่าสัมปติติถ้าสัมปติติปีก็แต่สัมปติติไปคือสมาธิมุตตาเราอันเราเดินเรื่องไอ้จิตจำจิตวัดก็นับพร้อมสมาก็นับว่าเรื่องการสมาธิโบราณออกล้วนใจครัวรองบานมองปัญหาก็ใจเวียนหรือวิ่งแบบนั้นก็นับว่าบานรองบานเหมือนเดิมมองใจเหมือนเดิมของพลังคว้าให้เนาะใจเหมือนเดิมพลังคว้าดันกับบานให้ก็นับว่าเราบานเหมือนเดิมให้ใจคลับตกพลังหรือปัจจัยของเราถึงในตัวนั้นได้ก็ถึงเราของเราเมตตาไปตาตาของเราไม่จำกอใจคนของเราไม่จำกอใจตับตรงมองที่เราจะสร้างเชิญคือการบริโภคประจำไงให้มองการผมเป็นเตียนที่น้ำการเอาเตียนในพระศาสนานี้นี่จีนตรงดวงนั้นเป็นพระสมาสัมพุทธของเราบริสัทธิ์ของเรานั้นแจ่มใจก็นั้นแจ่มใจของนักบ่อเราเจอกับเราอยู่วันเจอสมาธิตานั้นคือมาจิตจำจิตวันยังไงเอาดำพร้อมนะจิตจำจิตวันนั้นlàสัมพร้อมสมานั้นสมาở đây đóบ่สมานั้นสมาจิตตานั้นคือจิตวันนั้นบ่นักบ่จังคือจิตจำจิตวันพร้อมสมาตามเรียนตามบ้านนักเรียนครัวรองบานมองปัญหาปราบปรามของนั้นสับสานถึงการเจริญรัตน์มรดกดีที่พูดคือบ่อ้างเอาเยอะแสนกุ๊กสองหลักเนี่ยกัลยาณมิตรเด็กน้องไงที่จะตามเรียนโยบานแสนกุ๊กสนับสนุนรูปปฏิบัติจุดพวกบางครูร่างเขาสกุลท่านทอมโมเยอะสกุลเพียร์โดยเจียมาที่ได้ทำจุดพวกบางครูประสานสนับสนุนจิตตาหรือประชิดทำจุดพวกประสานได้จะสร้างกระดับนักนักกว่าได้เดียสายบอลระวังเย็นโยมบริษัทจะเกิดการบางอย่างถึงนอกของเราจุดพวกประสานการถึงนอกของเราจุดพวกของโซการสนับสนุนจุดพวกซ้ำของเรานักนักกว่าตัวสับของเรานั้นคือมาตัดนอนทางในจิตวิทย์ระบางยังนั้นไอ้เอาของเราเดินได้สิ่งใดสุดจะรัดกายอย่างกรรมหัวใจกรรมนั้นเหมือนโลกรรมนักสุดจะรัดไปนั้นได้แต่พระสมาสัมพุทธองค์สุดใจมันน้ำบ่อปัญจโลกนั้นหมดเรื่องปีสิ่งใดจะอ้อตามเพลินกายสิ่งใดจะอ้อตามเพลินเงินจ้านั้นสิ่งใดจะอ้อตามเพลินใจอย่างงานไม่ซ้ำของเราต่างหลายที่บุคคลประพฤติโดยการวิจารณ์เชื่อว่าอสนาบริสุทธิ์นั้นแต่ช่วยดับน้อมป่ารุ่งจราก็โดยที่ช่วยป่าดับน้อมปรักได้ถึงมาถึงวัดระบาดสัตว์ลงยังไงเอาประพฤติเดินน้อมถึงมาในการปฏิบัติระบาดล้วนนั้นบางละอ้อเชื่อบุคคลบางอันถึงเพียงบอกเชื่อเหมือนโลไวนั้นคนนั้นบอกเอาจุดร้องจุดร้ายปีหนึ่งรุ่งรุ่งเตยเตยของลาตีป่าประสานจีเยอะมันตอนบานเตยเตยของนาเต้ทุกท่าเยอะเด็กสาวแต่นายจีบันเยอะบานมองจีเหมือนนุ่มท้ายเอาจีเหมือนนุ่มนุ่มมอในโบในโพแกะสมบัติตอนนั้นบอกจีเหมือนนุ่มมอในโบนั้นเยียนสามปฏิตอนนั้นบอกบอในโบได้เยียนบอกการยานมัดตาจีเหมือนคนบอในโบแต่ได้มัดละอ้อบอกนั้นจีเหมือนคนบอในโบแต่ได้มัดละอ้อคือการยานมัดจีมัดจะช่วยเนี้ยบอกก็เจียมันจะช่วยรักษาเนี้ยนะก็การยานมันแต่พระสมาสัมพุทธของเราอยู่ก็รอบทางนั้นคือทางตีมวยคือมันนั้นจะช่วยไทยรักษาการเปลี่ยนเนี้ยมันนักก็ตีปีคือช่วยอยู่อ้อมหลังหานได้สิ่งใดหนอการเปลี่ยนคือดี